Rivesera Mafhungo a SABC ubva pano Auckland Park, Johannesburg. Twi Mafhungo maurane nga chino chifhinga kea. The Order of Mafhungo recognizes South Africans who have attained excellence and exceptional achievements. Presidente Bosera Maposa bonekeza khuliso kabazirapo baneno shango na bamashango ni anda be bashira mulenje kampereziso ya lino shango. Barabrasi ngei ya shigalo vundunila Limpopo bakokhererwa nga bunji ataka yabo nga mulandu wa buroze aphanda na muromo. We came here for protection. This is our mobile to be here because we was attacked. We were working. Vamwe bazirapo bamashango ni anda abosha ba midini yabo nge dorboni ya Durban. Another thing that we confronted with is bribery and corruption among security personnel as well. Abalanguri bazimbade barezema la batareline la kuhurera lao ya mitamboni basina tikiti lenga shukisa kazuiwo. Mafhungo pano ka SABC 2, SABC Plus na kali hai. Presidente Bosera Maposa wanageza khuliso za rushaka dorboni ya Pretoria ebahulisa bazirapo bafano boshimo zwabudi kati na bazirapo bamashango ni anda abe bashira mulenje ka demokrasi ya lino shango musi bachikwamba butambani onoho presidente bari khuliso izo zisumbezo ri bazirapo balino shango bakono vereza lino shango jirusa siani la science na zwazirapo. President bari khuliso idzi za rushaka ndizo ne khuliso khulwanesa dzine dza netshedzwa vhadzulapo vhane vha khou shela mulenje zwihulwane kha mvelaphanḓa ya lino. The Order of Mafhungo recognizes South Africans who have attained excellence and exceptional achievements for the benefit of our country and beyond. The achievements of all our recipients this year speak to our country's growing international standing as a global center of scientific and medical best practice. Their achievements remind us that scientific endeavor is inseparable from the pursuit of human progress and well-being. Vangwe babagudiswa bo ba chipida cha mushumo uyu. Ngamanda enda wesha onenga chipida cha bufuma loina Ngamanda enda weshone nga chipida cha bufuma loina cha Republic ya Africa chipembe cha mwawa gidida tayarati ndinecheza chiala cha mendi cha Buhari chianda cha Ikamanga chiala cha Muvuyu chiala cha Lutuli chiala cha Mapungubye na chiala cha Thama za OR Tambo vatanganedzi va dothonifuasa mirade ya zioda vathu va Africa chipembe vavavulela mngazi. Ramuzika Oscar Oskido Mdlongwa neno tanganedza khuliso ya rushaka ubva ka presidente. Chanda cha president bo Paul Mashatile nabo nibo bachipida cha mushumo uyu wo wajenelwa nga badibaleya na bahuliseyi ubva kamasiya opambana nawo. Barabrasi buponi ashigalo tsini na malamulele vundini la Limpopo bako verapanda na ukhererwa nga taka yabo urushushao nga mulandu wa buradze ya kwanda na muromo bupo ashigalo ndupo bune abakakatini ya buradze ubu nga ubatsini na bugarapuka azichaka abouro aba barabrasi barizifuzwa bo ziko shati wa buradze ubu nga nare zineza kosoko obura enepo une zafura pituti na zifuo zwabo Mafhungo wa shuru tena bubudi uridera na mubigo. Bafu aba bachiranga zono zvifuwo vunga vononota bupo ashigalo na humwe umana naho una pfulo ya budi fedzi bafu vakuhumisela murawo nga buradze ya kwanda na mulomo na mangwe malwadze. Tihomu ta hina hi ti vona ti humile mabundu tina mabundu ene ti khomeka milenge ati koti ku famba ku fana na leyin'wana mi vona ku nga kwala yi nga yimangiko letin'wana ma yi vona yi yimile hikwala ka mabundu yo nuhetela kunene a yidi ku antswanyana leyin'wanyana yo yi betela leswi nga yi sungula namuntlha
hi yona ya antswaku nyana. Vafuwi ava va ri dzinari dzi tolo u da mafuloni avo dza siya na malwadze. Hala ka hina hi tsemelani na 10 high ku na swiharhi leswi swi tlaku swi ta hala ka hina so swi vangelaku swindumdumu ka swifuwo swa hina. Hi ri hala red line ya ka va xikundu ku fika va xigalo ku ya fika ka va malamulele. Swiharhi swi kona ku na tinyari tinghonyama leswi swa ti-zebra swi kona hala ka hina. Vora madangava va khou humbela va muhasho uri va tavanye swo hayela swifuwo. Hi swi ginile khale lero xa sweswi ka tanihi ku i May leyiwani a ti fanele ti tlhavele vo February mara ku ta fika na sweswi tanihi ku va hava madibana va hi fikeleli tihomu ta hina a ti tlhaverile hikokwalaho se hi vona na mavabyi yo hambanahambana lama hi nga ma tiviki ku loko yi ti tani homu yi vabya hina hi swi tivi wo wela hi tsutsuma hi hala na hala ya xava mirhi ku durha hi fika hi tlhavela tihomu kambe kuma swa ku a hi pfuneki ka hele hi yona mirhi leyi. Va muhasho va ri swo hayela swifuwo swi kati. The state veterinary team have assisted with the foot and mouth disease vaccination, recording and tagging of more than 3,000 cattle in communities of Lomondokop, Takhalani, Grootplaats, Mooiwater, Etielane, and Sinomogope under Greater Letaba municipality, Mopane district. Today we are in Pogo community supporting the state vet team. On Wednesday and Friday, we will move to Midinyen in Hapani area, where Aramayas mobile processing unit will be deployed to assist the veterinary team and the community with handling facility. Nakavungo vupo vungo masisi ndamu sina vafuwi ava chavanda chitu kamulandu wa vulwadze uhu. Lutendo Bobori, SABC News, Xigalo. Vadzulapo vari na chivalo vanobva mashangoni ya nnḓa va khou ṱoḓa vhudzimbamo tshiṱitshini tsha mapholisa va Durban nga murahu zwine a pfi vho shakuliswa hune vha dzula hone musi khudzano dzi tshi khou hulela zwipiḓani zwa ḓorobo iyo. Vhunzhi ha vhadzulapo avho vha ri vho shavha mahaya avho nga mulandu wa nyofho dza tsireledzo nga murahu ha mishishedzo khathihi na u ṱhaselwa vhadzulapo vho no bva mashangoni ya nnḓa. Zwa zwino vha ri muvhuso kha u vha thuse nga tsireledzo khathihi na vhudzulo ha tshifhinganyana. We came here for protection. This is our mobile to be here because we was attacked where we working and we see like only one refuge we can go is to come here to police to get the protection. This is our mobile to come here. From yesterday, Friday, we was here. We was opening the case, but until now, the number of the case number is not coming out. We don't know what reason, but we are here only we can say like for protection because the government is here to protect everybody, and we are here. We are from different countries, from us coming from Burundi, Ethiopia, Uganda, Congo, DRC. We are many countries here, and if we are here, it's only to say we see like is here we can be safely. Secondly, is here we can get a protection. Basi ngotuchira kule ravia zino skari. Rado afu batanganiza kama Mafhungo Tshivenda hapa naka SABC 2, SABC Plus na kali hai. Chigwada cha vadivi chorango panda nga madzangano kana dzangano la mutakalo la lifasi chikototangana wamba nga miharo yene anga baone nga murahu ta vhulwadze ya Ebola uvaduva a shango la Democratic Republic of Congo zwa zwino kuhanganyelo mpfu dzanofira dana furaru za Ebola kati na vhathu vhokaviwaho vano vapira madana matano. Uphadala ha vhulwadze ha Ebola zwino ho vhonala kha mashango ya mavhili fhedzi, shango la Democratic Republic of Congo na la Uganda. Vhulwadze uvho vhu khou bva kha lushaka lwa tshitzhili lusanze lu wanala lune lwa vhidzwa bundibujo. Dzina ilo lo bva kha vunḓu la Uganda he lushaka lwa thoma wanala hone nga tshifhinga tsha u phaḓala ha vhulwadze nga ṅwaha wa 2007 na 2008.
lushaka olu lwa Ebola lu vhulaya vhathu vha vhukati ha phesenthe dza 4 na 4 vha re na tshitzhili zwa ita uri lu sivhe lushaka lune lwa tou vha khombo u fhira lushaka lwa Zaire lune lwa kona u vhulaha vhathu vha u swika phesenthe dza 4. Early on Sunday, I declared a public health emergency of international concern over an epidemic of Ebola disease in the Democratic Republic of the Congo and Uganda. Shango la Congo lono vha na zwiwo zwo phaḓala Ebola zwi fhiraho fumisumbe tshe tshitzhili tsha thoma u wanala shangoni iḽo nga ṅwaha wa 1976. There are more than 500 suspected cases and 130 suspected deaths. These numbers will change as field operations are scaling up, including strengthening surveillance, contact tracing, and laboratory testing. Vhaḓivhi vha ri vho vhuya iṱo kha tshiimo itsho. The WHO doesn't really declare pandemics. It's not part of the international health regulations, but they talk about pandemic potential. And right now, because it's restricted to 2 countries, it's not really in a position, the WHO is not really in a position to declare it anything more than a public health emergency of international concern. Vha muhasho wa mutakalo fana haya vha ri lushaka kha ludzike lu songo tenda u dzhenwa nga nyofho. We are maintaining the heightened preparedness measures, which include activation of enhanced surveillance at ports of entry, strengthening laboratory readiness, reinforcing infection prevention and control measures in health facilities, and ensuring that rapid response protocols remain in place should a suspected case be identified in South Africa. Shango la Rwanda lo khwaṱhisedza ndingedzo dza u ṱola mutakalo mikanoni i ṱumanaho na shango la DRC. Mitengo miswa ya mudagasi ya Eskom ya vhuria i khou ḓo thoma u shuma nga ḽa u thoma ḽa ṅwedzi u ḓaho ya kha ḽa furaru nthihi ḽa ṱhangule na ṅwaha. I mitengo i khou ḓa nga nṱha ha mitengo ya phesenthe dza 6.7 ya thoma u shuma nga ḽa u thoma ḽa ṅwedzi wo fhelaho. Maga mahulwane a ḓo pfa vhuṱungu ha u gonya ḽa nṱha uhu ha mitengo ya mudagasi zwilusa nga zwifhinga zwine mudagasi wa shumiseswa. U bva nga ḽa u thoma ḽa ṅwedzi wa Fulwana, vharengi vhane vha renga mudagasi kha mimasipala vha khou ḓo gonyisela mitengo ya mudagasi nga phesenthe dzi no fhira 8.6. Eskom is doing relatively better, very well actually. The days of load shedding are not anticipated this winter, but regardless of that, it still costs them to be able to make sure that more electricity is available. So it's not a supply constraint issue. It's making sure that everything is available so that there's no load shedding in that period. And it costs to be able to do that. So unfortunately, they are in that outlook, they are talking about the increases that are relatively in line with inflation. But that will not reduce what we are already paying. So that will be lower increases in the future if they are able to maintain that. That's what they are promising. Zazno rwatsera mafhungo zwa ekonomi na randa ya vhonala yo dzika musi tshivhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand is 16 rands 73, bondo ndi 22.39 cents, euro ndi 19 rands 42, pula ya Botswana ndi 1 rand 16 cents. Mikopo ya phala JSE ipasi. Cars verza msuku ndi 4,492, platinum ndi 1,927, oil isongo kuna kiswaho ndi $110.47 kafagi. Mazhendedzi a zwa mulayo a khou fanela u khwaṱhisa tshanḓa a fhirisa zwiito zwa vhuveveru nga vhaṱaleli vha bola phanḓa musi u tshi nga vha na zwiwo mitamboni. Izwi ndi u ya nga mulanguli wa Stadium Management South Africa Vho Bertie Hoplar vho ri ho no vha na dzema ḽiswa ḽa vhaṱaleli vhane vha ya mitamboni ya bola vha sina thikhithi dza vhukuma vhane vha fhedza vha vhanyuludza vha dzhena nga ngomu.
Boklobelar varona zvine zvakufanira uitwa kuitira kuthonifha mulayo wa tsireledzo kha mitambo na vhuḓimvumvusi. Mulayo uyu wasedza kha u tsireledza vhathu na ndaka mitamboni, vhuḓimvumvusini na kha maguvhangano a dzikereke zwine zwa farelwa zwiṱediamu na kha dziṅwe mbande. Mukhwa wa pfuka mulayo uyu u vha hulela kha ḽino. Vhatikedzi vha vho ḓa dzimbandeni vha sina thikhithi vha kombetshedza u dzhena nga ngomu. But this is not a tendency that's limited to Johannesburg and at the venues we manage. You see it all over. In the last month I've seen footage at Bloemfontein where gates were broken, at Cape Town where gates were broken, Moses Mabhida. We've now seen Saturday at Orlando Stadium where about 4 of the stadium gates were physically broken and people gaining access. Stadium cha FNB ndi chone chihulwanesa fano Afrika Tshipembe chine cha dzula vhathu va zwigidi zwa fuṱahe ina fhedzi u itela tsireledzo u rengiswa thikhithi dza zwigidi zwa 17 kha mutambo wa derby ya Soweto nga ṅwedzi wa Luhuhi na ṅwaha. Mutambo uyu wa ṱalelwa nga vhathu vha fhiraho zwigidi zwa ḓana. I've spoken to you in the past with not the last derby, the one before in April. We had 20,000 unticketed people in the precinct. They only here with one aim and with one purpose is to gain access into the venue. Otherwise you won't be here. And they are winning the battle against the deployment at the moment. They're overpowering security and they're overpowering the way of deployment of the South African police services. Muhasho wa mitambo aungodzula wapeta zwanḓa. Another thing that we're confronted with is bribery and corruption amongst security personnel as well, if we can start there. And that's a huge problem as well. Again there, at the venues we've managed, we've laid complaints, about 20 of them. None of them were prosecuted. Vamandalanga zwa dzimbande kha ḽino vha khou thusana na vhadzudzanyi kha mutambo wa mugivhela ngei Mbombela vhukati ha Orbit College na Orlando Pirates u vhona uri tsireledzo yo khwaṱha tshoṱhe. Vhatikedzi vha Pirates vha khou lavhelelwa u bva nga vhunzhi ho livha ngei Mpumalanga hune vha khou ṱoḓa thimu yavho i tshi thoba vhugwena ha ligi nga murahu ha miṅwaha ya 14. Aiwa ana musiri ya gazani pa tsivulwa ina njerere uyatevera mucho maadeko na vhuḓi ndende. Madikwana rkwatane zona zorkwa som madikwana no yakala macharo no ko komchwa mbura dzikwana zodi nemanda kama vundere warandi akapa oni kudopa rono mchama kwa somuta hote kulo kubana kalite zori zwa dibula chakala macharo kudopa rono mchamburo ko kudopa bonara pala kama vundere warakapa zodi nemanda kudopa rono mchama kwa kubana kalite zori ndo zwa wakati na zwa zwa dibula pizza udona tsudzo dzenza hone no kutsumbiza kubana mvura za dzuru ila zwa kubana la kapela shangoni warenda chipembe oni kidumla mia ene ade kubudzura nepala kalite zori zwa kapa oni chakala macharo kudopa rono mcha ufana no kudopa ona nepala zori zophenela shangwa kapona kubona mimwene abisona magabelo odne manda kaspita zone zopitsa zono bidvra panda ramdelo somro trampitsu ujukalonga degree Celsius malo ta Afrika Tshipembe kuthoma vunda shilwa ndvundla Gauteng nariko ko mchopolo kala machona za dita 18 para Pretoria za 18 Johannesburg katina 17 kuno ya fera ena ya richaka vundla ya nile kuno vunda Lipopo nariko ko mchono buru udo para kala machero one arkona tsikita 23 para Thando za 23 jani katina 25 kuno buru ndiamsina one ado dudera nyana sto kala machero opone no richaka vundla vunda mpumana ngana nefa kwa mchono boru udo ofura kumakala machero neza dita 19 pala mashishinzar 22 Mbombela katina 20 pala M Contour chipera panda chaka mzila bara ndvunda la KwaZulu Natal na nefa kwa mchono boru udo ofura kala machero neza dita 24 pala Ulundezar 21 Freehead katina 25 pala Richards Bay ropara zora kiza skita 24 Durban ya bori ndia Durban kavundela bara ndvunda Eastern Cape na nefa mchono kala machero neza dita 17 pala Malitswa 20 tata zari 20 pala Ngompo zara dita 20
pone bore ndia makanda kavundile abara ndivundu la Western Cape nane paru kwa mchoro bore udo fora kumakala macharo nazo dita 20 pala Beaufort West zar 20 Linksburg 20 Worcester katina 22 terbone bore ndia Cape Town kavundile abara ndivundu la Northern Cape nane paru kwa mchoro bore udo fora kumakala macharo zar 29 pala 21 pala Kuruman zar 21 Kimberley kati hii na 22 pone bore kanavun zaita 25 pala pone bore ndia Uppington shibra panda shaka vundile abara ndivundu la Free State nane pa dumchopro kumakala macharo nazo dira 17 pala Frankfurt zar 20 Kronstadt 21 Bothaville katina 18 pala Bethlehem matazo zino but petsa ngavundla shilibara ndivundula Northwest one hafa kwa mshoro wa 9 pa udwa fora kumakala machiro na zakwita 20 pala Potchefstroom zar 21 pala Rustenburg katina 20 Ottosdal katina 21 King matango rogeza vakata fara mcho zo rafara zo nimata kona anotiri udwa usiku wa bode nda